Ma'am Krumzari adung Rush Impact News ni Impact News ki Manung da Wahingum Lalpana Ma'am Utaram Noksari ngasi Impact News ki Manung da khana godiba topic asi Manipur tops inflation habni habde leva asi ki tuan ba India gi leriba state singi Manung da Manipur na inflation khwaidagi rate wang ba state no oirakpa hoji bukta khoi gi 2024 gi data habda Ministry of Taxation and Program Implementation pirakpa data matung ina Manipur na inflation rate asi 10.5 something sign lakpa aduga country gi ona leibadi only 4 point something hatani aduna koi overall yang kanda state pumbada leiba inflation rate siga Manipur na khwai dai wangpa Manipur na inflation rate wangpa ji handang na anobudi na tima wangda so inflation rate wangba gi issue kya am laikramne adubu ita tatna Manipur na smaina thangang khuding ukta inflation rate kya wangpa aduga loina na Manipur gi GST collection Loction bagi sang asi yam na hantarak pa loina na per capita income hantarak pa siuma tong issue kya sin maram oiraga miyam na thengnari khudong sa da bam di awa ba kya simatang da ngasi Impact News na khanan na ba ngasi topic si lokha sabni hai ba hiram simatang da khanan na ngasi Impact News ki student next video panelist si hanam da isak tak sagi hanam da ige yet thangnan hek le video si oza ko Yumnam Indrakumar Joint Commissioner of Taxes Government Manipur oza wa hamuta ta noksari hek mai thamda le video sina khoi oza Dr. Bishanjit Laitong Assistant Professor Department of Southeast Asian Manipur University Southeast Asian Studies Manipur oza bu sta noksari dewa yet thang thamda le video si khoi oza TH Somarendro Kokomigi coordinator ni oza bu sta noksari koi gi GST collection handarak posidi taxation gi source na trasudum sidi hodik laiba irang ji gi haidare ko sinna maram moidana tax collection da yam chaw impact ama lakpudi kuire haidare from starting from May de gi haidare ne ko last year 2023 adu mamang da just April 2023 da koi gi monthly collection je 160 crore euro mini 160 crore collection ne rambado just 160 crore before May 3rd ni ko May April da May gi hek mamang gi month to koi gi financial year 2023-24 hor pe han ba April se so is the 160 crore ga collection to mini ko ado suddenly nangi koi gi sigi situation si May 3rd gi or padigi haidare ne ladies adagi di May gi collection je dum suddenly handa greba ado handarak podana sum ngasai gi from koi gi se maruina ne handari se net internet kumba kai gumba ka sya mari leina bhaidare not only ngasai gi movement of goods in a khatang na tabi hai bari kai no da ayam bana online loin tawuni na ko aduna yam kana impact lai gi se May June July August dai yam impact lai ra dai kitang amu September October November sai kitang climb di mari oina kari department da kari item da no khoi gi GST collection yam hanthari su maruina yam na khoi gi impact yam lai se automobile gumba in the construction material gumba da ko the service sector da dum mo se kaino ne cascading effect ne amma da gi mathang loina hadi say automobile hadi gari gumba se tax ya me ko 28% low we ko ado GS 28% low ga ado contribution ju mo je dum wang ye ado da ngasai gi gari se ko gi Manipur gi context di swaida gari automobile dealers me am gari yoli se loina mak by road lak pani dana by road la aga moi dealers sing de yon bani na by road to changak pa yadra ni na gari no puslak tam ne gari du yon dre ya simple reason bo aduna ngasagi moi gi sigi khoi gi da yolaga khoi di sell tax ni na yolaga ngasai tax tu ni lak tu do adu gum impact khat lai adu po September October sai gi kitang budi khoi amu graph to kitang budi growth ti khar di lai aduga hojiki hantaki hojik me ni na ko April tha da khoi dum 130 crore ga dim collect to ngam me bom hadi ado khangde di amu tam ngam di hojik disturbance depend to hai dare ne Manipur gi inflation ko sidi kharab irang sigi mari bidi khar le ne mam di supply chain ji kakre then istimasi di Manipur gi khaki wa na te maram di aje India gi one yeng kan da inflation se food and beverage ko sana ba transaction and driven to ne ko gi India gi inflation se aduna kari la ke ha kan da chinjak mana masing chinja aje di koi separate lines oi de aje habiri ba
kanona habiridu kobi adu da haidu khoi hajik se supply glut leiba daga nong taruk ta gi ba ko len da gi ba adu ki na be ai aduga self reliance oidabani na se cheng hawai chengwai everything si ayama mapan dei pusalak pani do mapan dei pusalak pani na sai mapan gi dong tangkhal e ba India gi oina toi si driven toi si food inflation si ne ba si inflation da aduna marum ora kan da de mo hajik akhoi gi irang amuk lei de ko irang si lei de irang lei bisi tang sai supply chain si cut to ramina hena artificial ju khara yaw re da re adum khara ngarang han da su len ta ki de gi jing ga si already masai hana profit oina lei jara bane ba ko say 3000 something gi masai including profit ne ba hana gi du Egypt akoina profit chu yaw dra ba gi type ne ba aduga 4000 du yu le de q leng na re haibe du adugumba mayam ma kanona tawi ai tare karbar wala mayam se sina si amani adu hajik laiba ama problem amana rural ga urban ga se second inflation si rural na hen mane rural na heli si issues di oire hajikan yam hainai but koina sumagi train ji yang kan dadi 2018 gi mamang dadi rural na loini hen ga ne sum yeng bi ko Manipur gi rural zu theng se food inflation ju food inflation ju oidera mainly rural sola ga di ko rural gi magi weightage koina calculation kano da koina consumer price index na toraga holi se masidi weight mana weightage pi bana male urban ga rural gi se mana deba ko aduna rural da di food se si weightage yam chawe aduga digi urban da na ne khara neme rural ga yeng na aduna food tu wang khat kharam ni na food inflation ji wang khat kharam ni na rural le hena solo ko ba ai na hajai nang sai ge na hajab do 18 dagi 18 phok di rural ne helam mane 2018 dagi di mu urban ne henkale ad hauji andak che mu rural ne henkalak ne ad hajai na hajaba sai gi food inflation tu hengat kharam ni na hena swe dagi ani subada urban gida housing prices se yaw ne inflation to bad ado rural da mu yaw roi so aduna hajik laiba question di high inflation sina inflation later number 1 tare or 2 tare si di just is a number game ne masi kadai dana hena so kana da hena soli lai rabo nata ina khumba adu kano di so loi inflation is adjusted to giving say fixed income manner lai raba nomagi hajara susaba mogi inflation hai sidi kaino ha kan da ko gi purchasing power ko leiba ngam bagi sakti mangtharak pane wangkala ati income price rate si wang agadi leiba ngam dak tabne sai gi aina lupa 5,000 khak tanjarame 5,000 jidi hingat pan nate adu so inflation di 2% hinga 3% hinga 5% hinga 6% hinga le adu hinga lak bud ai income si adjust to gadong ne adu aina oja aina khangjani mamna khoi irang si leite mamang da su mamang ji hi sing da su khoi gi Manipur de inflation jun thoki hab tai adu mamang gi thoki inflation ji ga hoji thoi ji ga khena ji kamai u be mamang gi du ge na ju mamang du gi edition da ne mamang gi hajik se whole global gi ji scenario ji change to web say Ukraine ga Russia ga war to busina world inflation je da mating bang thau tang khale dan Manipur se khwai di thau wang ba price petroleum diesel ji all India gi manung da dum awang ba moi dan thau ga mari lena se adum tang khala kane for example rural da yam so hai ja du gi transport and communication gi ko se wang khala si se rural da gi mi ne hena so e kai in ha ga khungang da leiba mi ne so e maram di ko gi public transport se yam na phatte ba Manipur adum so kane mamang ga haina gidi hajiki Iran si edition ne hana lejaram ba kanosi gi hana lejaram ba sagi magi factors se sigi matak da additional je Iran si ne supply chain se cut tawre adu matak da khoi da alternative amal le ram mayam khangwi ni India da tilok tang pa or any tang pa matam da mori dei pusala kane adi alternative amal le ram me matam amada mamang da ko mamang ga mana da bai dare hojik adu cut off ne side of a cut off ne aduna ade mosida national highway da ban toksale or pochai pu yare ban kanosina adu ita ga di sagi dum inflation ji dum aina khuchim gi inflation je khara dum yausale adu ne handa ki hana le made kitang worsen oiri aduga mu pochai adi climate kano ko handarak ba pochai puthok ba handa ba ko chabu si yaudoi ne manam di several lines oi di ba Manipur yamba mayam sum mampan gi tang ba inflation je khoi gi inflation ji am toina Manipur di
이랑 지고 안 했대고 자기 구딩이 좀 더 와이다래 생과이딩 거기 마이디 거기 세이싱도 많이 만들 왕위를 꼴레 그래 마이 미닝이 주 프라이싱 거니 올해 그 기본 페로드 타임 하니까 하기 자기 뭔가 마지 그노지 캠 해게 어디 아무 한다고 장 그러니까 그 장지고 시기니 마이 인플레이션 매안 반해지고 아두 한dak 기나 뭐 가바이 또 게다 루엔기 에리아다 얌나 쇼이시는 한dak지 쇼이신지 루엔기 에리아다 오이 한dak지 아야마다 뭐 쇼과 콜리바 두가 루엔기 에리아다 아두가 뭐 머니푸르다 싸나 탁나버기 푸드 서플라이 또 이제 시주 그나노 게다 참나보다 포톡부터 이제 포톡제 루엔은 부터에 맥시멈 다 있다는 거 자기 아르반 라이크 캐네이드는 거 아르반 라이프 플레이다 또빠 마판다기 부슬럭바 보팅도니 아르반기 그 에리아다 매암나 호응 방아도 소나간다 마판에 부슬럭 보팅이 뭐 그노 루렌 라이브티나 루렌 용을 부터고 못합니다 보시 땅끝 바이다래 뭔지 행각 강에 행각 바이다래네 아우랑 자기 소나 헤나 아와바 마용 이렇게 소나 강게 포톡 뭐는 포톡 잡아 포톡도나 유올라가 소나 강게 다노 다가 라이바 어이 머니푸르디 방도 포스에 매아마 나트라과 수모매 한번 라인 뭐 포스에 잡고 야 내디야 되나 짜바 그는 야 포데 짜바 하지 포톡도 야다나 레포 못담다디 나소나 포톡도 장도 한다래 한다지 그누가 마만 행갈락바 시대네 암나 거기 루렌들 레바 미암나 와바 따이 뭐거기는 자기 란지기 머럭들 레라버니나 란 송나리비 에리아도 뭐 외바 포토도 미지 뭐 오이 어자 수면도 ям 농아이제 아이나 어자 수면도 락스딩이나 어자 거기 어자 베슬진 담비기바 아거기 머니푸르다 어망데기도 인플레이션지 토고 따라가서 한데기지 거기 메터드기 이랑시나 아이헨바 에디션 어마 헤나 비브기 인플레이션 어마 토포지데 헤나 롤 어마 로브도나 담바 와홈스 오이브니나 하리바 거기 그노시 이랑시 settle torgadi solution lergadi inflation rate si handaraknabagi masa oina lobby ba bra kmai to adudi handarak masana ai ja haido hogi ki hogi biski habisi lan gi phibamji koina lan lotion lan haji lalasi ujikti koi lan chongnari bini ko biski process la ko lan chongnar de lan ji ngamthong no jamjange ne lan natadi phaba pi sai bi kmai lak de lan ji ngamna ba ngamthong no jamjange ba sei sidati maramdi lan ji koina chongnai bi lan ji ko kidang serious oina section ne logudabdi kana ga chongnai no lan no 하이비지 미얀의 클리어로이나 아이 해기도 하이제고 클리어로는 강력 동동 범디 야오리고 아코시 양간 남아시 아코이 오자 오실래 강아이 아주 분 남아시 영민의 범정 란성내지 가나가노 아두가 나 오자 자기 인플레이션기 포시디 란시불로 그디 뭐 사나도 그러디 바글바다면 나트고 레이로이 두기 dim산 따제 뭐 하이네다 주야래고 비상기는 뭐 프로세스 하지라 아이 하지 란지 감동노 마마 암나트가나 아코이 진국기나 코 테러리스트나 코이네 마파네 장파 거기 일리겐 이미그랜트 거기 라라우싱다 거기 하나 레르마 1971기 마망다 레르마 1951기 마망다 거기 레미나 쿠키싱나 동전버제 또 오바 그러니까 나 거기나 거기 미안나 라오바 하이디 머니푸르 군다미네 쿠딩방나 푸르 쿠딩문나 라오바 the indigenous people 쿠딩문나 라오바 NRC 전나버시당 사이기 하이리바 사이기 머니푸르 군다미나 둔라바 1951기 마망다 레르마 거기 시나우 하이게라 쿠키 파이티 저 마 타도 뭐야미시는 거 하비 NRC 전납시 야래 하이든 떨어거디 좀 투나 거기 산디시 라거니 라르 레프네